Zanini owathanda umuzi wakithi udelelekile uyihlala endaweni. uNkulunkulu wasenza sana lobuthongo esasingasabazi. uNkulunkulu omdala wensuku yise umphefumulo yonke. Kuhle ukukholwa kuleli bandla kodwa mawukholwa wedwa akusho lutho. Ngelinye ilanga ey'nsukwini ze-lockdown sasihlangene endaweni ethile. Yathi inkonzo seyabiwe njengoba yabiwe namhlanje zidla insizwa ishintshana. Waseguqa insizwa yathi nyakwasithole. Insizwa Manazaretha umsebenzi angiwutholi kodwa isizathu esenza umsebenzi ngawutholi ngiyasazi. Alikho iNazaretha ehluphekale ngathi hlushwa yini ngaphandle maliyithithizisa. Uthi kwaphela umsebenzi kimi. Uthi futhi ngiyabona ukuthi icala lakithi alikathethwa ngoba sengimakethe ngadela angiwutholi umsebenzi. Uthi ngelinye ilanga wathi ngisebenza kahle ngase ngikhumbula ukuthi uma lokho ashona angazenzela umsebenzi wakhe wokumkhumbula. Ileyo ndaba ehlangene ngayo manje. Ngoba ushamba uphethe izulu kodwa izinto ezinhle lezo oyibona kwabanye abantu oze ufise ngabe zakho ngeke uyithole kushembe imali izulu lakini lingalungile lingcolile. Awethile le ndawana. Uhambe mase ezulwini wehlela ukuthi mase edlula kulelizwe akwazi ukuthi asibonise indaba yakhe umuzi oyingcwele asibekele wona. Kodwa izinto ezinhle esifisa ukuba nazo nezenza impilo ibe lula njengemali ney'moto namakhosikazi kusebantwini bakithi asebedlule emhlabeni. Mawuhlela ungabenzeli lutho abakithi nabakithi ngabenzeli lutho ngeke uthole lutho uhlubuka uyaphuswa. Uthi ngase ngikhumbula ukuthi umzali wami akenzela ngomsebenzi. Uthi ngase ngihlela nomamncane bami. Uthi ngase ngibeka imali. Uthi ngabeka imali yaza hlangana imali u-15,000. Uthi ngase ngihlaba ikhwele ezweni lakithi sengithi abangivuleka inkaba enkulu yokwenzela umama umsebenzi. Usebenza ugesi imali. Uthi lensizwa uyabe isitholakala lenkomo wayeseyifaka le mali ewu-15,000 eyifaka ekhaya yesiyathengwa lenkomo basebeyehla noni nomncane yokwenza umsebenzi kanina. Kungayihlazo bafowethu ukulokhu waphenduka azi uhlabe ngisho inkukhu ekhaya. Uthi
lo mphemu nangempela sathi masifike ekhaya kwathengwa yonke into enhle kufuneka kuthenziwe mawenza umsebenzi yabuyiswa lapha lento kwase kubulawa lenkomo wenziwa kahle umsebenzi kwathi sesihamba ngesonto nathi indaba ebhekisa ibanga sokhuluma indaba ezimbili kodwa ezixwayisa mina uthi wathi ngesonto sesihamba ngiyanibona emakhaya makuhlatshiwe kuyavunwa inyama kuze kusala amathambo kodwa nina nisele ekhaya niyodla amathambo inyama ihamba nawo bonke abantu uthi wafika leso sikhathi soshekhazi unombane ethi awubhele ushekhazi ngane kabhuti ngeke ngisho uthobani la basho njalo uthi wacimwa ngoplastiki noma nedonso wase-Arizona kulayisha inyama le uthi kukhona inyama engaphumi ekhaya ngizobuza kobaba ngaphandle ukuthi yini leyo nyama engaphumi ekhaya uma kunomsebenzi engaphumi nje ukuthi imali iphumelela umsebenzi uvela ukhansela noma ubuso corrective ngoba phela sokhuluma siye phambili kodwa sishaya izinto ezincane sinesihlubuka lento engikhuluma iyamhlubula umuntu ukuthi unikele kuze kubeka 100 ungatholi lutho ondawo embagalo bathenga imoto benze yonke into wena lokho manje wathi khonto ukuthi ayikhona kanti uyilahla wena uthi mamncane basebehlukanisa inyama nami sengithathe uthi inkomo yayithengwe impela babeze bethathe inyama nendodana uthi sayilayisha uthi wayesethi ugogo wena yibantu ebizuni nomncane omunye kulabahamba nabo wena yibantu leyo nyama ayiphumi ungayifaka eshekhasini kamzukulu wathi umamncane wakhe ushole intasi uthi awasithole uthi wathi umntana wami uyena othenga inkomo ngeke angayithathi inyama ayithandayo inhlonipho iyaba enkulu inhlonipho kweni bantu uyabona ukuba khona inhlonipho yanele ngaba sibukelani phansi ngaba yekho umuntu ayibona ngathi yena ungcono kunomuntu ngoba lento ikanti ungahloniphikile mawufika la vele ukuhloniphe umuntu ngoba uyilahlela uqala khona ngeke umntana ethanga ayilayisha inyama ayithandayo uthenga inkomo ngamali yakhe awukhiphanga lutho ma thula sathuli salukwazi sathi hambani zonqanda umfunda phambili uthi usithole ngathi mangifika maNazaretha uthi ngathi mangifika emsebenzini uthi ngigijima ngekholo uthi ngifaka isiphandla nenyongo uthi ngijabula ngithi yonke into ihamba kahle neyinhlanhlanzo ngoba kufanele bakwenza umsebenzi bangabuye banikazi bomsebenzi bathi umsebenzi uhambe kanje uzobhuka fanele ungadonsa umsebenzi kini ngoba usuku nebhakhodi wena yokuthi usebenzile indloda yini kubona lo usuku nenyawo yokuthi wena lenza umsebenzi hayi lento esiyenzayo ubhuthe khona ngithawuke uyofaka inyawo ngoba ufuna ukubuka uthi ngathi mangifika emsebenzini ngathi umlunga ndoda umsebenzi wena ayiphelile inyama engaphumi ekhaya cabanga inkomo 15,000 iqeda ukuthi umuntu uthanda inyama uthi ngathi ngiyithatha taphambi kwegate ngifanele mamncane lo phendula ugogo uthi ngathi ma unjani uthi ngathi sathi unjani ngamuzwe ekhala ngathi ukhayelani mamncane wathi umsebenzi usuphelile awulincishwa abalithandayo wozani elincishwa ngoba umsebenzi awusebenzayo awona wakho usukuni babanikazi bawo uthi womsiza ungawuyeka umsebenzi uthi ngoba mawuyeka lelithongo elinikeze wona noma abanganakanani isithuba lokukhuphula ubufika lapha ofana ufike khona ngoba abanikazi bethu abazimpilo yethu
uthi mina ngeke umsebenzi Sibiya uthi ngawuyeka amahlandla amathathu ngivele ngiwuyeke ngingaphinde ngiashwe uthi ngiwuyeke phinde ngiashwe uthi ngiwuyeke phinde ngiashwe uthi ngaze ngenze license uCode 10 uleyo license ngathi mase ngihleli uthi yazi yabona boxing uthi ngiyakhumbula ngolunye usuku uthi ngathi ngidala ebusuku uthi ngabona Sibiya umndeni wakithi lapha sofa sekhona madoda ezwini lomndeni usazobuzwa wena ukulezi ngane wayikhuleliswayo ezithathu wangayihlawula awufuna kuthukwe bani uthi yabona ngisezwini lomndeni uthi ezwini lomndeni wami indoda yodwa eyayisakungiyana ekhanda uthi ukhona kwinhlobo yabantu abakhona iy'lili kukhona obaba kukhona omama khona izalukazi khona izingane khona iy'nsizwa wonke amabutho uthi wayesema lo muntu umndeni wonke wamadlala uthe shaye wenze lo muntu ngizeke into madlala ngibizola umhlangano ngizobuza ukuthi le ngane esibanibani bembiza ngegama niyekelelelani nokuhlupheka emhlabeni anini ngani umsebenzi uthi kwaphamisa indoda eyodwa eyingwebe ekhanda ithola ugiyane uthi le ndoda hayi kanti uhlala ngathi utshela lo mfana sesimnika umsebenzi wathi wabathathu uyawuyeka uthi imali ingane senzele ngaye uzobhidla umhlangano uthi ngashizila siyabotho ngahlupheka uthi ngangeke wakudala lapha newandrasi ngithi mhlawumbe ngingathola itekisi ngoba ilayisensi nganginayo uthi ngingaqashwa uthi kumnyama ngibukele ngisho abantu wayencisha umndeni wakho umsebenzi umushaye budayelite engakuniki fanele kusolwe bani umuzi fanele kusolwe bani wena hayi sheke sheke uNkulunkulu uzele izulu emhlabeni akazeli ubukhazikhazi busemaguleni emakithi ngeke ngisho lento ngiyozwisa uthi ngokuphela iminyaka ngingasebenza ngiyihlelisa uthi ngehle ngelithe enquthu phinde ngibuye ngizapha eGoli phinde ngehle shona enquthu uthi kwathi ngolunye usuku uthi kwathi bangafonela ubhuti ngiyapha eGoli wathi Sibanibani ngizomemeza umuntu phezulu emoyeni ethi Sibanibani ebiza lensizwa ngegama eligwetha umsebenzi ethi Sibanibani ukuphi uthi wathi ngikhona ngisendlini uthi ngizumuntu ememeza ebusuku ethi Sibanibani usethathelelwe uthi ngalo suku waphela insukwana zabambalwa uthi ngase ngiyakashwa lapha insando uthi Sibiya ngeke ngiye umsebenzi awona wakho kodwa umsebenzi wabanye sebafa uthi ngiyacela insizwa yezulu ungawuye umsebenzi baningi amazwi inkosi wabusisa